Ka te aha kua pēhea te kino o te mahi a te nanakia ki a koe, ki tō whānau, ki tō kāinga rānei, kaua māu tērā nanakia e aukati, e aruaru rānei, engari mā ngā pirihimana kē. Koera te whakahau a ngā pirihimana, whai muri ho i te aruaru a tētahi whānau i te nanakia, i te whaitua o ōtaki i waho tatamai nei i te whanganui ātara. Kei a Joe Glenn, ngā whakamahuki. Ko rena shāshā rāua ko tana teina a rāpaka me kia rikihanga. Ngā kōtiro toa nā rātau i aru, te nanakia nāna i rawe ke tō rātau kāinga i nakua nei. I te wā i tā mai mātou ki konei i ki te mātou katoa i tēnei tangata i haere i roto i tō mātou whare. I taua wā i reira tō rātau pāpā, engari i te wharake tana waiwai. Ko tahi tonu te whakaaro i roto i te hinangaro o ngā tokotoru nei. So he came out of that door, ran around here and cut through that bushes and went like 3 houses down and came out. No te putanga mai o te nanakia ki rungo te huarahi nei, ka tahi ka whāia e rena me te tokotoko atona pāpā. A taura wā atu te nanakia ki konei ki te wai kōpua o ōtaki. I reira e tatari mai ana ko ngā pirihimana. He tino pai tāna mahi mō tēnei whare. Mō te mea kore i kime i tērā tangata ki roto rā. Kore mātou e kime i nā tapu. I'm glad that we caught him and I hope that the people that he's done it to before are happy. Ahatia ngā mahi toa a ngā tokotoru nei, he mea anō tā tō rātau matua keke o te tari pirihimana kia rātau. What they've done is a brave thing and you know, and something that they and other people should be looked highly upon. But once again, you know, just take note of who they are and where they've gone. Let us know and let us do the chasing. Joe Glenn, Te Karere.